Roida tuino mujini orukurunda karuruko mwishengero kazabwa district ya Mbarara abandize kubugana abatura bo muruka gwantura mugomboro ya Kagonji yabugana nabo muruka gwa Mirongo mugomboro ya Kashare kandi agaruka yabugana n'abatura ba Wodi ya Karwensanga omurubindi rumbatana kanso kandi okuyona bamwakire n'amashimirwa abantu ababita bakuza kutera karuru abebembezi bingi nibakira kubaraganisa nibija kubakora kandi byanga gukorwa kinkumanya habwaci batakukora abo kubanyenka kansara kunde nimbaza kwatopa kuranga handika uministry of water ngashaba mizi kandi bakije bakagakora ni haba hoci kugira ngo abantu bamwe batinye mizi ogu agambira abwenja ibemberezo kushakira abanyambarara mizo mu manifesto ye abo kuba nagezeho nashakira abanyarubaya nangwa n'abakagonji bayipsi na ababucuro n'abashabira nabo bija bagatimba n'abarwanya mahembe umugandi abatura ngombora yarbaye mu district ya Mbarara bakine kizibu cibura ry'amizi bwanyuma ya damu yabo koma aba ubwahati binamasuko njura yaheza kugwa damu yabo neja kuzama amizi mingi bwanyuma y'imyambabazi kandi kansara wabo Roida tuino mujuni okujibihira mu mondo kandi akajibahanguhiza okurugera harbache manero C1 ababatura abo batwire no batahamiza damage okuma kwa damage kusigira abantu binjora kutambura ngendo ningwa okuza kuronda mizi ni manyangu damage yeza kutuyamba abo kuba twaza kujihangusa twaiza no kupima twenda ngo ebe mpango mnonga jura kweragwe eshange omwinaguru muhangu haze muvori umpango ya mizi twikerezana twahandika baraha twaje mwohereza abantu bagitahe mukono abantu bakorenga nka 50 narankaga ya twikereza kuza kutukora rumurumugo ntukusiyema musho gabantu aba abantu bayinji arabe misiri zo kwadoga servine misirane bateze bayinji munonga kandi harone misiri yenyanya ko kubagamba abamezi nabone garete ntasa Chairman Rosito wo murakagwa bunenera hu damage asimira Roida muhimbura abo kubayamba inkorwa birunje koraki murwa so twashemerwa sector nyinje ezikutahaha ezikukoresaha amatungo no mingi nago ngarenga 10 agokunywera so obwire ko bushikire no twire tugiho bwire bwone bono bwire kucyo mushana gwaba mwingi damu yayoma twabura naho kwihamiza nambo natun tugahanganga hine tugire mbabaze mwami mwesigaro rwakanengere aje mbabaze yateze damu atene Roida gambere na project y'ubuhumbi 10 na miliyoni magana aho yahika erukwija kugabira abatura bona begumbora yarba ya mizi marungi hagata mizago nago bahereze gukora pump houses bakaziheza konka nabashaba ngo baze batera offices zagomborora nimuzire bo kuba kuzombeka batandikira umungaro kweri damage katimbo makagwara ku Rwanda 52 kandi nekoresubwa munonga abatura barubaye mu center ishomero rya Rwansinga High School hamwe n'abatura bo murakagwa bunenero ahabwa TV West and Aiden Bataringaya